Kedua nih terima apa gitu ngerti anu kata Bang Taib sinyal kan to ngod di situ gula satu aja na sabitok satu aja kan apa tahun yang ngobrol-ngobrol ke wanyetelan kan to satu aja na pas sabitok rata kan to seputar dua putar nyarkan sampang maka di Bang Taib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun kecamatan ampun. Di setap bode enyok mau juga anu ilmu rebu. Itu dadakan Mas Indra kan tuh. Hadir Indra itu kan dari dadak itu. Anak buan kan gue. Anak buan Indra. Mencari ngolok salam standby. Oke Bang Taib, king. Keren sentimen. Dilanjut Bapak pengendali. Sisa jendernya suaranya. Monitor lagi. Eki motor kelangkong Pak Kelebun Telake. Itu Pak Kelebun Bang Taib. Pak Kelebun Telake. Agak itu. Mana di Bang Taib kan tak oning kan Pak Aladin. Ngereng sampai timin. Udah boleh bikin Abang Aladin sebelum ke absen mulai 33 menit berlalu dari jam 5 pagi 2 menit ke depan kita pergunakan untuk bersilaturahim di pagi hari. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engki Sejen nih Bang Indra ada bom mendapat Bayang Subur. Waalaikumsalam Bayang Subur. Burung. Lanjut ganti. Oh engki ngereng nebetimin. Siapa ki buruh bikin Bayang Subur. Ganti. Bang Indra ring dojo nih kagak ada Pak jadi. Aduh kini Pak. Demikian kini bantu barangkali ada yang mendengarkan barusan. Ring bejejan Bang Indra. Cek ke sampang Mbak yang subur, pergunakan yang subur. Masih 34 menit. Eki kalangkong Pak Indra. Assalamualaikum Bang Taib. Yang subur memanggil. Waalaikumsalam yang subur. Selamat mak jen genteng suara. Orang nyari boleh kan. Punten mak lako nganyaran nama lolo kalinto bajalaku mengken sakadinto Bang Taib ganti. Aduh, itu rekan yang membentangkan signal, mohon maaf ya. Debat ngereng dikembalikan dipenting kepada saya sehat jalan nambah boy coba udah merangkul aku dilanjutkan bah Eki matur sakadinto. Amin Allahumma amin. Lanjut bra. Dua insan standby. Engki 35 menit berlalu dari jam 5 pagi bertanda absensi pagi segera akan dimulai yang akan dibantu sekarang selera sembolja Pak Ustadz Firman. Oke ngereng dipergunakan Ustadz Firman pun juga ada bagi dari teman-teman Santrios 290 Sumekar dalam takdim ke setuju jemaah se monitor Kak Dimto Cebon dari Mekah Al Mukarramah Kak Dimto Haji Wahid ngereng lanjut. Engki matur sakelangkong Bang Indra atas kendalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 kita bisa berjumpa kembali di acara absensi pagi sebelum acara Qauliyah 371 dimulai 15 menit ke depan. Frekuensi ini kita pergunakan untuk absensi pagi. Dipersilakan teman-teman masuk pada wilayahnya masing-masing biar sama-sama terpantau.
Kalau ada yang minim, kecil bisa dibantu. Kalau ada yang kedabling atau bersamaan bisa mengulang kembali di season berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Dipersilakan standby semua. Saya catat pertama Mas Indra. Saya berdaya lenteng bara Matar Sekelangkong atas gabungan Nepon Cukenan mewakili Jakarta Santrios 290 Suara Sumekar Mireng standby. Terpantau Cuken Al-Barokah sebagai Luhulu Cukenan Al-Fadil sebagai Perakaan Rejam Matar Sekelangkong Mireng standby. Cukenan langsung di absen Bang Taib Sediri Sampang Matar Sekelangkong atas gabungan Nepon Mireng standby. Mireng rekan selain Kending Luhulu Pamekasan ya dareh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anto Sumenep ikutan firman. Assalamualaikum. Kaula Pak Firman agak bung cuken. Raden bagus Pak Firman ikutan standby. Itu 3 yang subur ikutan standby. Assalamualaikum. Bergabung standby. Assalamualaikum Bang Firman. Saya perlu Tomasaran bergabung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ronggolawi ikutan Mas Firman. Standby. Assalamualaikum. Kejanggo Erombi Timur bergabung. Assalamualaikum Mas Indra. Fokus dari Rombe Timur lanjut. Assalamualaikum Mas keluarga besar Makam Jaya bergabung. Assalamualaikum. Joker juga ikutan. Beri saya pencitraan semet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpantau Bapak Anto sebagai Kota Sumedang Matar Sekelangkong atas gabungan Nepon Ngiring standby. Terpantau Ciken Pak Dahab sebagai Limbung Timur. Saya selalu memecarkan Kolia 371 melalui pengeras suara sebagai Musa Lepon Ngiring standby. Terpantau Ciken Pak Kamandanu sareng Mbak Yuni sebagai pinggiran Kota Bogor Ngiring standby. Terpantau Ciken yang subur sebagai RMB Timur. Terpantau juga Bang AR sebagai Gapura Saudara. Tak lupa juga Deka Bang Adi titik 0828 sebagai daerah Saudara Matar Sekelangkong Ngiring standby. Terpantau juga Bang Samurdin sebagai Buluta Matar Sekelangkong Ngiring standby. Terpantau juga Bang Rosi sebagai Dajana Polsek Pakong Pamekasan Matar Sekelangkong Bang Rosi Ngiring standby. Terpantau juga Bang Ronggolawi sebagai Karai. Terpantau Ki Jenggu sedari Rombi Timur. Terpantau juga Bang Fokus sedari Rombi Timur. Terpantau juga Waalaikumsalam Bang Mamas Cima bersama keluarga besar sebagai Lana Makam Jeneng Ngiring standby. Terpantau juga Bang Joker sareng Bana sebagai Larangan Kending Ngiring standby. Ngiring rekan Kending Luhulu Pamekasan ya tore. Assalamualaikum. Assalamualaikum Putra Batapan Ganding Batura Raja. Assalamualaikum Bang Firman sebada Etengkina bergabung standby. Assalamualaikum Raden Marengan standby. Raden Bagus Firman ikutan standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andai bergabung standby. Obelan bila bora-bora standby. Assalamualaikum Alfanik bergabung. Boleh gabungan standby. Assalamualaikum Jajan Marengan bergabung standby. Assalamualaikum Lembung Bara bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Adian mewakilin Adin Moda Pak Santeki gabung. Assalamualaikum dengan Burhan di Keding. Ada bling, mana agak ceput mengulang kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpantau Bang Aka Sebeda Rumbi Timur ngiring standby. Terpantau juga Mas Jejon sareng Mbak Putri Sebeda Marengan. Terpantau juga Raden Bagus Sebeda Kedubara. Terpantau juga Mas Andai Sebeda Karai ngiring standby. Terpantau juga Mas Abelan sedari Bila Pora Bara. Terpantau juga Alfanik sedari Luguru. Terpantau juga Mas Roy sedari Lembung Bara. Terpantau juga Pak Jagung Sebeda Polsek Lenteng. Terpantau juga Bang Wiro Sebeda Pasar Lenteng ngiring standby. Terpantau juga Sebeda Gili Genteng Bang Dias Keamanan Satria Putri Seumur Hidup ngiring standby. Terpantau juga Mas Pengantian Sebeda Telaga Kending juga mewakili Bang Adin Muda sareng Bapak Santeki Sebeda Lugulu ngiring standby. Terpantau juga Bang Adi titik 0828 ngiring standby. Ngiring tekan Pantura Pasongsongan ampunten lu baru manding desok ya tore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DBD Pasar Anom Saten Bay. Assalamualaikum. Sudiryo Cembakas Tembay. Assalamualaikum. Jalan Mawana Gabungan Tembay. Assalamualaikum. Lembung Bara bergabung. Assalamualaikum. Assalamualaikum Burhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpantau Bapak Tommy Sebeda Perumahan Batu Kencana juga dan Bang Sigit Sebeda Perumahan Batu Kencana Batuan ngiring standby. Terpantau juga Ipung Sebeda Pasar Anom Sumenep ngiring standby. Terpantau juga Bang Adu sedari Rajun Bapak Sudiryo sedari Campaka Pasongsongan ngiring standby. Terpantau juga saya mewakili Masjid Al-Maunah ngiring standby. Terpantau juga Bang Afas sareng Pak Mila Sebeda Biltim ngiring standby. Terpantau juga Pintu Resaut Sebeda Lembung Bara. Terpantau juga Bang Burhan sedari Kending Tersegelangkong ngiring standby. Ngiring rekan Pantura Pasongsongan ampunten lu baru manding desok ya tore. Assalamualaikum Mas Firman. 76 bergabung. Assalamualaikum dari Masjid Nurul Jannah di Jeddah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpantau Bang Mamat Sebeda Lenteng Bara mewakili masyarakat Pumunyit ngiring standby. Terpantau juga Cilegon baca Bang Mustami sareng Mustamia Sebeda Pinggiran Kota Bogor ngiring standby. Terpantau juga yang punya 76 Matesu Sebeda Sobukarai ngiring standby. Terpantau juga mewakili Masjid Nurul Jannah Keni yang sempat terbaca ngiring standby. Terpantau juga Bang Noven Beno sedari Tobelo Timur Matar Segelangkong atas gabungan pun ngiring standby. Ngiring rekan timur Kota Keanget Telangu Beluto Serongki Lenteng Batuan ya tarik. Lengser Kiring Kecamatan Manding. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Junid ikutan syuting bay. Assalamualaikum Bang Hilal di Rombia Bara bergabung. Assalamualaikum Mas Firman, Bang Sinol, Putal Bara ikutan standby.
Assalamualaikum. Bang Andian, wakilin, go ahead. Kati. Mewakili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpantau Bapak Lingser sebeda Kiring Kecamatan Mending ngiring standby. Terpantau juga Bang Junet sebeda Linteng Barat. Terpantau juga Bang Hilal saya dari Rombia Timur. Terpantau juga Bang Sinol saya dari Batal Barat ngiring standby. Terpantau juga Mas Ivan saya dari Batu Putih Mater Sekelongkong. Mas Ivan ngiring standby. Terpantau juga Bang Guhet yang diwakili sareng Mas Pangantian ngiring standby. Terpantau juga Bang Parit seberapa Telon Bener September Lenteng ngiring standby. Ngiring rekan Kending lu hulu sareng Pantura ya teh. Assalamualaikum. Ya, benar. Mewakili Pak Kirangan Oong Wiro Esobu. Ental Daja Agabung. Assalamualaikum, Saddam Hussein Bang, bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi, bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go ahead, coba. Assalamualaikum. Kita Barat gabung. Assalamualaikum, Bang Firman. Mewakili Mahal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpantau Bang Abi Saib sebeda Kelepengan Barat Tersekelangkong ngiring standby. Juga dan wakili Bang Musafir dari Sokian ngiring standby. Terpantau juga yang mewakili Bang Kirangan Mas Ong sereng Bang Wiro sebeda Sobu Mater Sakalangkong Badesu ngiring standby. Terpantau juga Bang Saddam Hussein dari Karai. Terpantau juga Bang Unik sereng Mas Virgo saya sami-sami dari Karai ngiring standby. Terpantau juga Bang Guhet saya bila porah saya etarema elenteng ngiring standby Bang Guhet. Terpantau juga Mas Jaka Umbaran ngiring standby. Terpantau juga Alamin sebeda Metelen mewakili Masjid Anyar sebeda Cangkreng juga ngiring standby. Terpantau juga yang mewakili Bang Ahol si dari Montorna terus ngiring standby. Ngiring terakhir kali teh ya teh Darwin ikutan. Assalamualaikum Bang Firman. Berapa dapat ikutan gending. Bung Tomo, Bung Tomo, Bung Tomo, Bung Tomo bergabung. Assalamualaikum. Penjaga Geladak Kempar bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpantau Mas Darwin Big Boss Maharani Group sebeda Pamekasan ngiring standby. Terpantau juga Mas Jaka dari Mending juga dan Bung Tomo dari Karai ngiring standby. Terpantau juga Bang Rajib dari pinggiran Kota Bogor ngiring standby. Terpantau juga Mas BRB Badai Bila Pora Rebo Meter Sekelangkong ngiring standby. Terakhir Bang Toyib dari Limbung Barat ngiring setaja dan langsung standby untuk mengikuti call 2371 Saporana Manabi berserta kapten. Insyaallah laku bisa tabaki boleh. Pengabsen pertama Mas Indra, terakhir Bang Toyib penjagana jembatan Kempar saya dari Limbung Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jahi mewakili Jambu Monyet bersama grup standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وأورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الصبح بدا من طلعته، والليل دجا من وفرته، فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبل لدلالته. فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبل لدلالته. كنز الكرم عذب الكلم، هادي الأمم لشريعته. أزكى النسب على الحسب، هو خير نبي في أمته. أزكى النسب على الحسب، هو خير نبي في أمته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. سعت الشجر نطق الحجر، شق القمر بإشارته. جبريل أتى ليلة أسرى، والرب دعاه لحضرته. جبريل أتى ليلة أسرى، والرب دعاه لحضرته. نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته. فمحمدنا هو سيدنا، فالعز لنا لإجابته. فمحمدنا هو سيدنا، فالعز لنا لإجابته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا من طلعته، والليل دجا من وفرته. فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبل لدلالته. فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبل لدلالته. كنز الكرم عذب الكلم، هادي الأمم لشريعته. أزكى النسب على الحسب، هو خير نبي في أمته. أزكى النسب على الحسب، هو خير نبي في أمته.
الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا
الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يؤبد بحق في الوجود إلا إياه، الكريم الذي من توكل عليه كفاه، ومن آمن به هداه، ومن سأله أعطاه ما تمناه. والصلاة والسلام على عبده ورسوله ونبيه وحبيبه وسيد خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم تلقى. أصبحنا وأصبح الملك لله، وأمسينا وأمسى الملك لله رب العرش العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين ومساءنا مساء الصالحين. اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر، ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر. أصبحنا في أمان الله وأمسينا في جوار الله. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. اللهم هب لنا قولا صادقا وعملا صالحا وفرجا عاجلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا من رحمتك وامنن علينا بالحفظ والفهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وارتياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار
عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد غناء فقري وحياة روحي وشرح قلبي ونجاتي في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لكل داء دواء ولكل شيء ولكل علة شفاء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الوجود بعدد كل موجود من غير حد محدود بل كما يليق بالكرم والجود وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم وفرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. Amma ba'du, para pendengar, para pencinta setia Qauliyah 371. Sesat janabatan qala mulja'aki. Saya seneng miarsaaki Qauliyah telok petok situng. Telok saya kaki petok tujuannya situng saya tujuh. Utamai pon seteja para kiai makai kiai guru ngaji seteja nah tengkolah juga mau jaki langkong-langkong se setini teknik Qauliyah 371 kadin toh pagi semangken lerasan tanggal 17 bulan Maret. Tanggal 14 bulan Maret atau benar bersamaan sareng tanggal 4 tanggal telok Rajab tanggal telok Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Sedak setajana tenggulang atoraki motor banyak sekelangkong atas keketekna setajana para kiai para ulama setajana cukanan setaja para jakance seareli si memperluas pancaran Qauliyah 371. Saya pancar ulang melalui banyak frekuensi. Saya frekuensi dari 2 meteran. Saya dipancarkan melalui frekuensi epon orari atau narapi. Cukanan saya memancar luaskan melalui FM radio. Atau saya memancarkan melalui internet. Santrios channel 290 ataupun saya langsung saya memancar luaskan melalui speaker pengeras suara saya dari masjid ataupun dari mushola atau dari pok compok bangsa bangah saya satu jenah petang kula muljaki terdak kasih satu jenah tengkula ngaturaki banyak juga sekelangkong mantar setajana paling nabalesan seraja dari Allah paling kencaran sebanyak tusa-tusan sepura Allah
tak lepas juga mentermu keusahana pada teka hajat lebih-lebih rezeki pada kena kekembangan sang Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pagi semangken pagi ning tanggal 3 Syakban betul kula bisa hadir boleh dekat setaja para pendengar, para pencinta aku abakta ajakan epon kuliah 371 dak setaja yang kicukan terutama dak katan kaulah. Maaf terletan ki mana bitan kaulah suara bergeribet katon suara katon bergeribet ada tak serna karena penyakit kibaan ni tak lem beres-beres. Penyakit apa nyaman? Penyakit dus dah. Terletan setia kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka fakta asalkan kuliah 371 hadir setuju para pendengar, para pencinta tetap menabi dan kuliah hadir fakta kalaban sarengin doa Ponapa seeka doa seeka doa ponapa seeka doa tidak lain mangkina satajana para pendengar tangkulatu wa diminda ka Allah antar saja saya bangkina saya rabuna saya jabisna saya hadirna saja para pendengar, para pencinta antar muka dalam keadaan sehat, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Antar muka satajana paling nasihat. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa syarif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli hammin faraja wa li kulli da'in dawa'a wa li kulli saqamin shifa'a wa ala alihi وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لكل داء دواء ولكل علة شفاء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لكل داء دواء ولكل علة شفاء وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لكل داء دواء ولكل علة شفاء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الهادي إلى طريق الملة وبجاهه اصرف عني كل مرض وعلم ووجع وعلة. Tukanan tak lupa doa, terjukan tak lupa taki doa. Muka-muka dak kasih dalam keadaan songkan, dak kasih dalam keadaan tak sehat, dak kasih dalam keadaan tak sempat, tak sehat, tak sehat mana? Kadang-kadang bahan nemuin kesempatan bila lah sehat. Memang kadang bodoh orang tak nyokorin sehat malah tak ada berempat sempat na'udzubillah thumma na'udzubillah. Sedalung keadaan tak sehat, songkan, mentar-mentar sareng Allah Subhanahu wa taala, manyongkanna penyakitna, mentar tuli pelang, mentar tuli yang kak sareng Allah. Mentar-mentar penyakitna, kasihana penyakitna, penyongkanna, mentar-mentar sang Allah betul sihat boleh, betul dia beres, selamat, betul dia mangkibu kona tambah. Amin amin ya rabbal alamin. Jaga kesehatan, jaga kesehatan, jaga kesehatan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Para pendengar, para pencinta Qauliyah 371 sebutan kula hormaten. Ajakan pertama, ampunlah biasa setiap pagi ta'awbah. Bakun ngajak dari ajakan-ajakan muljah. Lebih-lebih saya ajak kaki perintah Allah. Dekat kulaban panjenengan orang-orang seiman. Dekat kulaban panjenengan setajah orang-orang seiman. Udhkurullaha dzikran katsira. Udhkuru, ingat tibikna kapi. Udhkuru, ingat tibikna kapi. Allah hadaka Allah dzikran katsira. Alaban dzikran ingat katsiran sebanyak. Jadi ingat ke Allah ni ke perintah pokon cek ni sakon ni. Ingat ke Allah pokon ni perintah pokon banyak. Kenapa terutama tenggola orang-orang mukmin, terutama aku leban panjangan orang-orang mukmin, orang-orang seiman. Kenapa terletan setuju? Orang seiman ni kai perintah langsung sareng Allah kang tiba banyak zikir ke Allah. Andi arte adzikirah ning dalam satajana tengka-tengkana. Ning dalam satajana tengka-tengkana. Ning ki tengkana pasaos mak. Tengkana pasaos. Lebih-lebih dan sibari aba andi tengka. Tengka ngalau kuakina fardu-farduna Allah. Andi tengka nabi, tengka apa jeng ni kah? Tengka solat ni kah? Sikak dima kalaban solat saya fardu aki Allah. Kenceng ate ni kah kila kau ngopengo. Kenceng ate ni kila kau ngopengo. Kau tu napang rasa mun solat selama waktu mereka solat sedar mesti katon tak perintah aki wakat. Katon tak perintah aki. Katon. Ini kebanyakan kula panjenengan. Mangkana kita ora banyak zikir dekat Allah. Udhkuruhu fi jami'il ahwal. Udhkuruhu fi jami'il ahwal.
ingati bi nawakna kapi dekat Allah bi jami'il ahwal ning dalam setajana banyak-banyak tengkah lianna al-abda sangkuna kabulah lianna al-abda sangkuna kabulah la yakhlu tak bakal sampai kabulah tak bakal sampai min ahwalin katsiratin dari banyak-banyak tengkah banyak. Contohnya imma ayyakuna fi ta'ah atau fil ma'siyah atau fil ni'mati atau fi syiddati. Ya kadang bisa jadi kulaban panjangan adik tengkah ning dalam tengkah bektenika. Di tengkah bektenika, tengkah berurusan kalaban ibadah. Tengkah na ibadah. Tengkah kulaban panjangan berurusan kalaban urusan ibadah. Dalam masa tak ingat ada ke Allah. Cak yang setajana apa saya kalakon ni butuh pertolong na Allah. Butuh pertolong na Allah lebih-lebih berharap dari apa saya kalakon dalam ibadah ni butuh kata remah. Seberhak na remah ibadah ni ke Allah. Timula nyata-nyata tanggula mungkin andi tengkaning dalam taat nang dalam ibadah. Wa yanbaghi ay yadhkurallaha ta'ala bitaufiq wa yas'ala minhu al-qabul. Ya sopreh kangkui pasaran ni kangkui kabulan ni kada kau tu ingat dekat Allah kalaban ngaputu waki pertolongan Allah kalaban minta dari pun apa saya lakonin ibadana al-qabulah dekat terima Allah angkana jangan beri ruh ini kak lima kulaban panjangan bisa oleh terima mana amal mun odi tetap aputuh mun tetap odi aputuh lo bisa cendeng pengkelan mak lo bisa tetan lo bisa sampean tero andi ibadah saya terima Allah tero andi taat saya terima Allah tapi kula lebih panjenengan kapi ini kebutuh tak tahu ke peraturan na ibadah nikah. Mun solat ingat apa peraturan na ibadah solat. Mun puasa ingat apa peraturan na ibadah puasa. Nih, kau tu pada tahu kapi keaturna. Itu mun tak tahu keaturna. Kita apa kali terima bi Allah mak. Mun Nabi tahu ni ngaturna tak apa kali terima sareng Allah. Wa kullu man bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatu la tuqbalu wa kullu man ni kata bunda Imam Ibn Ruslan ni kata bunda Imam Ibn Ruslan yang dalam kitab Az-Zubad. Wa kullu man bighairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa-siapa nak orang ya'malu sengalakonin dia seorang ya'malu ibadah ya seorang ta'at ya orang bighairi ilmin kalaban tanpa ilmu dalam orang yang ibadah tanpa ilmu ya orang ibadah putunya orang ibadah putunya kalau namun lemah dah bening tangi mun lemah kan tak kalau mengitangin tapi dia lemah sudah angin tangin yang punya tugas malam tetibak puru tetika jodut tinggal malam tetibak puru tinggal malam tetika jodut wasai malam yang kulaku nggak sebenarnya ketugas sekalaban Qolia 371 tak kelar rakaton Rabbu katon Rabbu
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ارحمنا والمسلمين Terima Nabi setiap ibadah, terutama ibadah nasihatnya masolat. Neka kutu-kutu ke sebelum solat, mun perlu sebelum masuk waktu. Kutu ke sebelum waktu perhatian maksud. Maka ada kilobotan. Kita tahu nak kelaban ilmu nama, beni ilmu, beni pandang, beni ropan, ilmu na. Ya ngaji cak dus todus, ngaji mak cak dus todus. Mangkana basemak ke kiai, basemak kau ulama, basemak kau ulama, basemak ke kiai. Mula semak kau ulama, mula semak ke kiai. Kan lah dari semak na tak sangka boleh bah mak. Kangku bisa ajar kau ulama, kangku bisa ajar kau ulama, kangku bisa ngaji. Wa kullu man tining saben orang ya malu aneka beramal ya seorang atau ada seorang ibadah ya seorang bi ghairi ilmin kalaban tanpa ilmu a'maluhu mardudatul la tuqbalu. A'maluhu tining amal ya seorang punya amal ya. Maluhu tining banyak-banyak karena tak membas napa salah setong mak salah setong karena putu makanya kebayi jama a'maluhu mardudatul la tuqbalu ya dak wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu pasal budi beramal tentu aki kalau pun setuju na ya jelas setuju lah. Karena bila pun dah ada ilmu, apuk teman Nabi setong ibadah mana kita karatu, tak baju, tak keterima. Ki siang selio-lio ada mah, selio-lio ada. Jadi selio-lio tak keterima kian. Selio-lio tak keterima kian maksudnya. Yang lain-lain maksudnya. Yang lain-lain tidak diterima juga. Ada. Yang setong letak diterima putu. Sampai nyaman ke putu gimana? Oh di putu nyaman ya. Anak nakunan saya pentong ngomong tak ngaji. Potran mun tak ngaju
Ampun mangkana bae popotongnya. Saya tokolen. Kikirin sekuat-kuat. Tetapi aben putu itu horot. Aben tak ngerti itu horot. Ya Allah. Jadi saya pun beri manabi kulaban panjenengan asolat. Dari solat selimang waktu, maka bedelemak perkara sekotui ketiyaki orang-orang seasolat tenika. Bila saya ketiyaki ini sebelum masuk solat. Jadi sebelum masuk asolat, sebelum asolat maksudnya kudu selemak perkara ini kudu ketiyaki orang kuat. Patut perhatian seongku maksudnya, patut perhatian seongku. Kenapa sedari selelemak? Sedari selelemak kenapa? Pertama, awaluha al-ilmu. Pertama, tak lain kini ke ilmu mah. Cirko tu ilmu kada. Cirko tu ilmu kada. Jadi, mun perintah orang-orang seiman banyak zikir dekat Allah. Dalam majalana azikir orang seataat dekat Gusti Allah. Ya pertama tidak lain minta pertolongan dari Allah. Nomor dua minta keterima. Nah, yang minta keterima ni kamu unta sambil nyari lencel nasi bisa keterima maka apa hai terima ada. Pada orang nyon selamat. Pada orang nyon selamat. Aduh. Pada orang nyon selamat. Nyon selamat. Tapi abang tak nyari lencel selamat. Dia nama dia selamat. Keselamatan maksudnya. Ini orang hanya selamat. Kulaban panjangan butuh keselamatan. Adua. Apa adua malu ni ke Jokob? Tanpa kulaban panjangan nyari lencel selamat. Ada ni. Adua terselamat dari tabrakan motor. Tapi ajalan yang tengah anak lorong. Ya belas pun motor bakun. So tukun motor mak. Nyon ya Allah pasalamat aki dari tabrakan mobil ya Allah. Pasalamat aki tenggol dari tabrakan sepeda ya Allah. Tapi mun ajalan yang tengah anak lorong tak mikir. Ajalan yang tengah anak tak mikir. So duk bakun mak. So duk. Pada bendeng naik, pada bendeng naik ke pohon, naik ke kajuan, ke pohon, naik. Sehingga pak kata pada anakku ada yang main teng pada anakku tepukan je kekar ke apa, tepukan baku. Kita ni, kalau ban panjangan asolat, kalau ban panjangan nak ibadah. Minta keterima ke Allah. Ya Allah, paringin pertolong ditengul ya Allah. A'inni, tolong ditengul ya Allah, tolong ditengul ya Allah. Tetapi abang bodoh. Abang tapi bodoh. Ini masibah oleh pertolongan Allah. Terutama ini masibah oleh ya. Napa? Terima bi Allah. Jadi anda bu, fa'in kana fi ta'ah, mulakan makin kita orang-orang mukmin panika berda yang dalam taat dekat Allah, fa'yam bagi ayazkurullaha esopreh, wana bakutu adzikir sabaka bulah, sama manusia, sebarang mukmin, Allah Taala dekat Allah Taala, adzikir dan apa? Bil taufiq, kalau banyak pertolongan, karena tanpa pertolongan Allah itu ada artinya apa-apa mak. Sesamping dari pertolongan karena ibadah juga nyon dekat Allah al-qabul. Minta keterima. Lu bahaya terima aja ya mak. Mun tak tahu kelencelan apa bisa ngoleh keterimaan. Ya ngaji. Undang putu tak bisa. Tak bisa.
Wah, makai 8 pandaan mula bodoh tak bisa. Tak bisa. Makailah sarjana sekali. Sarjana lah keluaran perguruan tinggi. Lah keluaran perguruan tinggi di mah umpamanya. Tapi mun asolat dapat ilmu nah. Mun ibadah dapat ilmu dia bukan lopot. Bukan tak guna. Bukan tak bisa. Bukan tak terima Allah. Ini kata tentang saja pencinta mendengar kuliah 371 seperti yang hormati. Amalun qalilun fi ilmin khairun min amalin kathirin fi jahlin. Mungkin ibadah meteteng-teteng, tapi dah ilmu putus. Ada artinya apa? Mardudatun la tuqbalu wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudah la tuqbalu. Itulah artinya tak diterima. Itulah artinya tak diterima. Itulah artinya tak diterima. Itulah artinya lo diterima. Mangkan huto ilmu tore gula tungging himahi. Gula tunggingnya. Tidak ada sembinging tunggingan tak apa kan? Sembinging tunggingan tak apa. Mereka hilang ketundu ya. Tungging lun. Terkadang ngaki. Yang sampean mun pada orang aja cader bener aja bis ke sampean hadir ke sampean aja lain ambulu. Sampean je biasa najet. Mun tepak na kuliah 371 nikah tepaan perengaki, tepaan disiarkan, tepaan dipancarkan. Tore perengaki. Dah jadi. Nah. Jaga TV. Sering keluarga ke ngano. Ini pontur keluarga ni jelu. Keluarga na pontur kelun. Itu kesibukan penyimpang lo. Berada tungging. Tungging nikah. Cerita aki. Sarang kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya cerita aki. Terus aki makin na walakun. Boleh jelasan ni. Ya Allah. Tidak kopi ni dia bawa nang. Tidak iya cepat. Salah lah. Kenapa kok tidak disiapin kopi dulu? Tidak kopi ni dia bawa nang. Ada iya bah. Sedangkan saya ngaji. Sedangkan saya merah ngaki. Kopi lah pada ngabi setengah mok lah. Rokok ras doros. Aduh ya Allah. Pasal ni saya sampean ke kau lagi. Pasal ni saya sampean ke kau lagi. Oleh saya tadu kau tu rokok kopi tak ada ni. Sampean boleh lihat kopi nak ngecetol lah mula. Rokok nang ngecetol. Tak ada kita ngaki tungging ni. Tadatan saja setong bektoh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penika tidak masjid mios dak masjid Kanjeng Nabi mios dak masjid. Seambona Kanjeng Nabi depak ke Benglaba ke masjid. Maka Kanjeng Nabi pas dia ngalenin
iblis ningalenin iblis bedeni ibang labang nga masjid nikah. Di Kanjeng Nabi miyos da masjid zaman dapat da masjid mak bode iblis ceng manceng nang ibang labang nga masjid. Iblis oneng ka iblis sampean ki oneng ka iblis ni kesengajakan sambian ate kontekan de wakton ro ya ro iblis ro tak ngatur waktu ruang sampai kau si anak aki pejenga kau si anak aki lakona kau si anak aki urusna keluargana kontek melolokan seharian landuun dai galak kantor dai kenendaren usahana ja kalajarakin aronya men iblis lah beda saya te kontekan debak waktu ambu aronya mana lah ikut iblis nya. Itu iblis ni sing mancing ning bang labang masjid. Ditanya ki wong Kanjeng Nabi, "Ara apa iblis ning bang labang masjid?" Ya iblis, ma tasna'uhna, Kanjeng Nabi. Iblis apa saya lakonin nak ban? Saya lakonin ban ning apa? Tanya aki lah apa macam-macam masjid macam-macam iya macam-macam bang nasi anak apa dua pejang aja mak beda iblis apa jang ada iblis apa jang iblis ni kata apa jang jadi siapa saya tak apa jang iblis ni tak apa jang jadi siapa saya tak apa jang ini roh iblisnya mana iblis kiannya. Iblis ni kata solat. Tapi Kanjeng Nabi tanya aki, apa iblis yang menceng ibang labang masjid? Iblis, benar apa macam menceng ibang labang masjid? Apa? Apa yang menceng labang masjid? Ma tasna'u hadza. Ma tasna'u dak apa tasna'u? Akaba ibana. Alaq ibana. Huna ning idna jadi kenengan jadi bang labang masjid jadi. Apa lakonin dia ban? Janeka. Dilakonin dia apa? Bujang Nabi SAW. Kenapa jawab iblis? Jawab iblis, uridu an adkhulal masjidah wa ufsida salata. Jalan. Uridu an adkhulal masjidah wa ufsidah. An ufsidan wa ufsida salat hadzal musalli walakin akhafu min hadzal rajulin naim. Dicerita na saneka iblis jeung mancing ni bang labang masjid saya tak sok masuk ke dalam masjid ni padahal iblis ni di maksudnya iblis ni ngara orang mak. Iblis ni kan ngara orang. Saya raring apa jeng. Jadi Kanjeng Nabi tanya ke iblis apa pun mak budi ning jadi iblis. Memang enggak ada Kanjeng Nabi. Masa iblis pajeng mancing ning bang labang masjid mak. Ya beda ki yang ada setiaan. Berdiri yang ngerasa dia ande, derma. Ya, kun tukang tetiga buaya masjid, kita tak pernah masjid sonoin. Kun tukang tetiga buaya masjid, kun teti tukang nyumbang masjid, kun tukang beri dana ke masjid. Tetapi abang tak pernah masukan ke masjid. Iblis.
Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Ika mengakbi kanjeng Nabi ni ja iblis amal jeung menceng ning bangla ke masjid. Sereng abon benih berhak kang ku masuk ke masjid. Tu ja iblis masuk masjid tanah apa amak yang ditandi pejang. Ya hal dong kalau pada ki ya mak. Orang saya celakan nyata kuno dik juk tojuan ning pera-pera masjid. Sampai kadang dung teh dungan ning pera-pera masjid ring nyari jalap tahu bengkon tandi kipas. Iblis. Atau apa nak tukang teti memari masjid. Kang tukang masjid memari masjid, tukang beri dana masjid sesoki-soki. Tukang beri dana masjid, tukang beri biaya masjid, pada anting masjid teti. Bentak nyonokkan ke masjid. Iblis. Allahumma salli ala Muhammad. Tanya ki kanjeng Nabi mak. Iblis ba. Ma tasna'u. Hina. Apalah aku ninjuban. Cuk macam dia. Napa jawab iblis? Abdi na kanjeng Nabi masuk ke masjid. Congo jo ada ngabajang. Abdi na masuk ke masjid. Keng Arab apa masuk ke masjid. Congo jo ada ngabajang. Mana apa? Jangan mak. Congo jo ada ngabajang. Mata teti ada ngabajang, mata khusuk ada ngabajang. Ini kayak iblis lakon. Ya apa mata masuk yang kanjeng Nabi. Lagi jeung maceng aja ya. Nu Muhammad. Napa nyamanah? Kau letak kok sama masuk Ama kata kok. Walakin akhafu min hadzal rajulun naim. Dalam bedeng tedung. Mata kok kareng tedung. Reng tedung kan tak ingat apa iblis. Mata kok kareng tedung. Reng tedung jadi ya tak ingat apa-apa. Mas ten apa orang siapa jeng. Jadi aku tu kata aku jadi orang siapa jeng ngadep ke Allah. Orang siapa jeng jadi ngadep ke Allah. Orang siapa janji ngadep ke Allah. Jadi orang siapa janji tak panah bareng bi Allah. Mana orang si tedung. Jadi kata aku ban mi ani. Takok kareng tedung nyan mak. Bereng tedung itu orang siapa janji. Itu iblis masuk ke masjid. Cuma jadi ngapa jang keng setin siapa jang ni bereng tedung sini. Malah iblis tak masuk karena bereng si tedung ni. Ya Allah, tanya lagi boleh bengkanya bila ni beniongku ban iblis. Ni beniongku, mesti ni saya kata aku ibu, anjir orang siapa jeng. Mesti ni saya kata aku ibu, anjir orang saya solat. Kenapa orang yang tidur, yang sedang tidur yang lagi sedang tidur mun ban takok kareng si tedung ji. Lima lam takhaf minal musalli fa huwa fil ibadati wal munajati ma'a rabbih. Wa takhafu minan naimi wa huwa fil ghaflati. Iblis lima lam takhaf minal musalli. Harap pabaan mabah bisa takok mabah bisa tak takok kareng siapa jeng. Mabah ban bisa tak takok kareng siapa jeng. Sedi mareng siapa jeng dia dalam kabadan apa ke Allah. Kareng siapa jeng dia tepan tormator ke Allah. Yang siapa jeng depan dekat sareng Allah. Mala wa takhafu minan naim wa huwa fil ghaflah. Mala saya kata aku banjir orang si tedung padahal yang si tedung dia depan lupa Allah. Orang saya ingat ke Allah, saya berengin saya kebangalen buat. Orang saya lupa ke Allah, saya kata aku ibu aneh-aneh jangan canda pun kajeng Nabi naik ke iblis. Dari menjawab iblis waqalah ban bahngocah iblis al-musalli jahilun kanjeng Nabi. Al-musalli jahilun kanjeng Nabi. Orang saya salat kasai dalam kaya bodoh. Orang saya salat kasai makai tang tidak ada kaya saya tak uning apa bodoh. Apa jang tak tahu kesara apa jang.
Asolat tak tahu kasyarat solat, asolat tak tahu kerukun solat, asolat tak tahu kasyarat lagi kasolat. Tiba engal kau lah. Sekarang guna solat gaya, ni guna solat. Abang minta bener solat. Gaya-gayanya solat di masjid. Tetapi abang tak tahu kasolat, tak tahu kepentingan solat. Tanya kiru guna solat tak tahu, tanya kisar solat tak tahu. Tiba engal kau lah kanjeng Nabi kau ada yang nikah. Jadi wa ifsaduhu ashalu. Anapun kau lah marosak mahancor, mata bener, mata katerema, mata hati, mata khusyuk. Kalau ada orang se asolat ni kaki gampang kau li, yang kini keputu. Terus dia kata korban ke siapa? Apa bisa takut kau orang se tedung jadi ya? Walakin naimuh. Anapun sini orang se tedung kanjeng Nabi, alimun bandar alim. Kiai saya tepan ngantok di masjid. Apa sih kiai mak aku sedung-tedungi masjid aja. Yang cerita lambat ni. Cerita kebetulan ke pangki ini mungkin kau contoh dia aku leban panjangan dari Allah. Dapat sekayat dari kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa aku leban panjangan selopot dari ilmu, ilmu pandai kasi biasa aja ke kulaban panjenengan. Ilmu pandai kasi biasa selamat kulaban panjenengan. Terutama selamat tak ibadah, mun ibadah bisa terima Allah. Terutama selamat tak ibadah, mun ibadah bisa terima Allah. Ini kita datang saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis, banci mak bisa ditakok kadang saya tedung dia. Kadang saya tedung dia tepan lupa ke Allah. Mudah siapa jang dia tepan ingat ke Allah, tepan ke sarang Allah. Bengki kanjeng Nabi, siapa jang ni keputuh, siapa jang ni keputuh. Aja ga aurat tak kena tak tahu aja ga aurat, aja ga aurat tak kena tak aja ga aurat. Gila audun salsel sol audun tak bener, audun tak tepat, nyuci hadas tak bener. Kecabok najis, nyuciin najis seperkleper. Tak ngerti. Ti gula bertakuan ke setedung ke panik. Apa bisa setedung? Orang setedung kini ke kiai. Orang situ maksudnya yang alim rokaroma. Maksudnya yang alim. Karena setiap yang alim ni ke kiai. Setiap ulama itulah kiai. Setiap orang-orang yang alim itu kiai. Sebalik. Tidak semua kiai itu jadi alim. Tidak semua kiai itu jadi alim. Tak nanti kujak kiai ini ke alim. Beda alim karena keturunan. Beda kiai karena keturunan. Yang sepunah alim. Yang sepunah alim ya lo kiai bi orang. Ya putra nama kita alim ya kiai kian. Ini lapoton mak. Jadi kullu alimin kiayun walaysa kullu kiayin alimun. Ini apa? Benar. Kullu alimin kiayun walaysa kullu kiayin alimun. Kian ini aliman kok. Malah salah robreng. Kullu alimin kiayun. Tining sapan-sapan kiai, tining sapan-sapan dengan alim kiayun panika kiai. Walaysa kullu kiayin aliman. Benta ada pasir sapan-sapan kiai aliman panika alim. Kini tepat. Ingat dia nyaman tepat. Pada bangku caro loh. Kullu nirjilin lambak ke sekolah. Kullu nirjilin mudawwarun. Walaysa kullu mudawwarin nirjilan. Kullu mudawwarin tiling sapan-sapan sibunter. Kullu nirjilin kok. Kullu nirjilin mudawwarun. Sapan-sapan nyior ya bunter kok. Sapan-sapan nyior ya bunter. Walaysa kullu mudawwarin nirjilan. Ben tak ada apa sapan-sapan sibunter ya kutu nyior. Ya telur bunter kian. Ya. Bal-balan bunter kian.
kullu alimin kiyaiyun. Tining sapan-sapan ring alim panika kiai. Mangkane kata aku en ben iblis. Kata aku en ben iblis. Iblis takok ka kiai ni. Kiai si alim dia. Wa kullu alimin kiyaiyun. Tining sapan-sapan ring alim panika kiai. Walaysa kullu alimin, walaysa kullu kiaiin. Benda ada sapan-sapan kiai aliman panika alim. Belum tentu karena bedah kocak kiai panika karena keturunan orang alim. Yang sepon alim kocak kiai tapi putrana tak alim. Ya pun kocak kiai. Muka tadi manfaat barokah. Itu iblis mator ke Nabi itu. Tuhan kau boleh sih masuk sih nang bang labeng ni. Tak ada takut sih masuk. Orang bereng tedung sedangkan yang setedung panika orang alim itu tinggi reker mak. Nikah kanjeng Nabi ada bu, naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tepung Nabi tedunga orang alim panik lebih bagus tempang ibadah orang bodoh. Bu. Masa ya? Ini jelas sebut kanjeng Nabi ni. Tedunga orang alim karena orang alim mak tedunga mak pakun ngator bektoh. Pakun tahu ka bektoh. Bene model-model ada dung areng putu, ada dung areng putu ni kan ban seromban mak sakenjeng. Tunggal ting sak bahasaan kecak akhir Bada apa sejaan tapi tedung kan sare. Putu. Putu. Bada sejak lo tak ku jaki ora bahasaan ni. Nang barik lana fi rajabah, barik lana fi sya'banah. Tapi ting bulan bahasa, bahasa tapi tedung kan seharian. Mau tak tedung kan seharian, jadi semalaman ngontek. Mun semalaman ngontek, ceklo, dredem. Ada, sing pada sahur, kadang tak bujang sepuh kan. Sing pada sahur, tak bujang sepuh langsung meleker. Cekebil pasar-asar, ya, iya, putu je. Iya putu je. Iya putu, kenapa? Karena tak aja ke bekto. Mun dengan di ilmu ni ketretan kalaban barokana ilmu nah, ben bisa ngatur kepentingan silakan betul-betul penting tahu mun paneka tanggung jawab dari hak Allah, tanggung jawab silakan kudu lakonin perintah-perintah Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Titina umul alim tining taidung yang alim khairun banyak lebih bagus min ibadatil jahil dari ibadah orang-orang si butuh. Ti pendengar pencinta Qouliyah 371 sebetan kula hormaten, maka dari kentoh kula ban panjenengan pakon azikir dekat Allah. Kalau ban zikir sebanyak polana manosah kula ban panjenengan orang-orang si iman mereka tak bakal sepe dari tingkat-tingkat macam-macam. Li'anna al-'abdal mu'mina la yakhlu an ahwalin katsira. Karena orang-orang si mukmin tak kena bekal napanya mana jauh dari macam-macam tingkah. Jadi mun saat tingkan abot tepan taat ke Allah, tingkan abot tepan ibadah ke Allah, ya zikir kula ban panjangan bitaufiq. Zikir kula ban panjangan kalaban minta pertolongan Allah. Derma ibadahnya si bisa terima Allah. Lagi minta pertolongan minta pertolongan Allah. Selamat. Sampai negajukan saat kula ban panjangan ngabdi taat ke Allah, juga nyon katerima na ibadah nah. Nyon terima na taat tadika. Sama bisa ingki Allah Ta'ala nerima ke permintaan ibadah na pakon terima aki. Mun aban butuh tak bisa. Jadi sopre bagi orang-orang sa ibadah lebih-lebih orang-orang sa salat 5 waktu. Kenapa kau aja ke 5 perkara. Sidi melima perkara nikah, sidi tisa babah solat orang nikah terima Allah Subhanahu wa taala. Pertama, diri lima al-ilmu, ingki panika ilmu. Nomor 2, lakun nomor 2. Kamu kata ti manfaat, kamu kata ti barokah. Dan terdekat saja pencinta pendengar Qouliyah 371 ajakan si nomor 2 Qouliyah 371 ngereng saja pada arang sarang mau kuat syukur dekat Allah. Ajakan si nomor 3 toreh
Kini ka pun lakas jalan mulai gelak sino matalok ni. Dari matepak apulaten ka, matepak ibadah na, cek sampai apulaten ka kalaban putuh, cek sampai ibadah lebih-lebih kalaban putuh, torek ibadah aten ka kalaban ilmu. Torok pun apa saya lampaki Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bentorok setajana pun apa saya ampun teti kesepakatan setajana para ulama. Amin amin ya rabbal alamin. Setajana antara pada yang tetap sehat, barakah, lancang umur, barakah. Amin ya rabbal alamin. Tadi tetap kalaban doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma hdina bihudak wa la tuwallina wa la siwak. Waj'alna man yusari'u fi ridak wa la taj'alna man khalafa amraka wa 'asak. Subhanallah wa bihamdihi la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma ij'alna wa zawjatana wa auladana minas salihin. Allahumma izzil islam wal muslimin. Allahumma kfina syarral zalimin. Allahumma iftah 'alaina فتوح العارفين. اللهم أصلحنا وأصلح لنا سلاطيننا وقضاتنا وجندنا وولاتنا والعلماء والمتعلمين والسفهاء والجاهلين والغزاة والمجاهدين والتجار والزارعين والأولاد والوالدين والنساء والضعفاء والفقراء والمساكين، واطرح للجميع البركة في المعاش، وسلمنا وسلمهم من المناقشة والفتاش، وأسبل اللهم علينا وعليهم سترك الحسين، وتب علينا وعليهم وعلى جميع المسلمين من الجن والإنس أجمعين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة. اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة. اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kamu kemanfaat, kamu kebarokah. Selalu apa kurang lebih nanya nasaporah. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullah wabarakatuh. Salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ngeleh Mas Kamandano, ngeleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Al-Barokah Manabi Monitor. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monitor ngalai ke 6 bola. Al-Barokah ke 6 bola. Lanjut Al-Barokah ke 6 bola. Lanjut ke Al-Barokah ke 6 bola. Badareng barulah. Oke, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.